nienda ukethia na uthocha nthini wa kilungu kitu cha Usili muthenyani wa umuthi. Kilungu kila kikukia kila wakatatu saa 12 na ndatika miongo na cia ya mawiyo na no utwatie nthini wa Facebook ni Ndongoi TV, YouTube ni Ndongoi TV official na indi twende na kunene na kwisila namba ni itu yatumane mukubili 3915 na nienda uthocha wakili wa studio kana kilungu ni kitu nigenda vike na kutukethia na tuyambisia unene witu nyene to Faith Mackenzie wa Mutunga. Wakili? Yes. Utindiata? Ndindie nesa. Ndio uthocha. Ninewota nundu wa kunthocha. Na niendambia na weta kwa masito nita wa James Kathili ula ni wakili na ulothu kuma na kaunti ya Masakuta, kaunti ya Toni kana muungami wa Mia. Na indi muthenyani wa umuthi musese witu twitha twinenea yulua atongo yina ivila sio undu Masakwetwe tumanye MCA mawiyama magavana mawiyama senator na mawiyama muyumbe na indi wakili tuambise batuambie baya na tuambie baya tuambie abandu nasie ni mubeano ndwa kunthocha ingi na ni mubeano ndwa aiki kumaende na utwiloela na ukwatiania na itu na tiasia ndi ya Kenya ni ndi tongoiwe ni miao ndi ya Kenya ni ndi tongoiwe ni katiba na ndi ni ya katiba kana miao ula munene wa ndi nuwetete mianya ila andu manengetwe nikenda maususie kwa kunyubangi na ni asia okwo kubi ila twathi kukuna kula ibinda yao kuna kula katika ando watu endao nyuba no endao nyuba musumbi ulaitha ena running mate anu endao nyuba governor ulaitha ena running mate kana mundu la maunyuba niwe imwe anu endao nyuba mundu weto senator no endao kunyuba mundu weto women rep na nuenda unyuba MP kana member of parliament na nuenda kunyuba MCA isu niyo miana ila ya utongoi inenganitwe nthini ya katiba ila tuenda kunyubana nikenda tumanenge mwanya wa ututhukuma na kwana katiba kaitu twamanyuba tunitha tumanengete miaka 5 mamina mesio kaingi either metie ingi kana masema ikwitia ala metie ingi amwe tutunge yangi tubute usiu niwo myanya ila itha inengetwe na yukila Faith na ile kwelisia ni kana nusio mutwiloele kwithia sindu ni taelewa tundu ninisi kilelo kinene cha Ndongoi TV mwenda andu ama mwiloela metho ne andu mesi cha ukende ayo lwanthi nikenda withie ila mundu yebika bandu aendete kukuna kula ni wisi endo thiu bachao nasi chao tiati lakini thiu bachao tundu bandu aingi matetha mesi me thiu bachao tundu elo ase wendo thiu bachao ni tha wisi pe wiangi wendo tethwe na wosu ni wandikitwe miao ni wa ilo tethwa na yu mundu longu mwandika akautethie no nginethia ni wisi utethia wia usu nini endete ma interview akibeko ni Faith no ni sio na uyiyunga na Ndongoi TV no wokio wa kulwa makulio kila kitu maati kulwa makulio nikena ndo alame utosa tumathukume metho mesi nesa kimundu utosa wia unu wisi na makosala ngwena kwitula na nditula alama twiloele nikana mabinda maingi tithane binda ya usisia zo mundu tukwosa kana mundu ukwitia wia na iwo ka eke interview yo wia unu tona na yu thino la wiboni kana aingi mala matwiloele amwe ni professionals akandu miesito yu ukethia mundu ni daktari mundu ni mwalimu mundu ni musikali mundu pe wolo kuna ko ni professional na yu etha wi mwalimu na niwe ungamie school kana wi mwalimu kana wi wa BOM na baitha no thei wa walimu na muyasia ukayulo kwenda nikenda akule wia tiati mundu lo bikabumbe niwe mwandika nda mumwikala sianthi no yia kila mundu ilile mathangu mesani na indi after kuilela mathangu muima kulia makuljo mwiwe na kindu kitio ngwenda ikenda jutiwe topo wa kiwa kulia elective posts nikenda withia ama twiloele amendete kuiloela Ndongoi TV muno ni maele wai
zoi kai mundu ni wasia ni endo twika mwalimu kindu cha mbe wamba usisi ai mundu kuyana undu twikite mitalatala ni wabikisia bala walimu wake wango kiwenda itho wabikite asomie bana ona wabindangi ni mukuna azimu mukulikana niwo aya no etha na mathangu lakini ndatwanza kwiyelesi ende mukamuya aya kwali kapo kwatuelesi lakini makosa maingi la twika ni kana mundu okasembete akaze nendo twika MCA nendo twika MP na tono mundu uziwa wakaneka aliziu na makaliangi manene maatiani muyenda ikalande mumukuli makuli katiba kandi kasi atilili atongo imaitu na thukumi maitu nendo tungelila atongo imaitu na thukumi maitu tima boss maitu na muthukumi nula wikalande ukamwithia ya ukamwia wia wakwa ni wa mundani na lebu ile na lebu emwe bandite mananasi nelenge kabanda maiju ni wizi kuimia mananasi munda ketha imia mbemba na igwe ni wizi nizi kuima pio ni bandite eka miongo thantha cia mbemba kana na isu wala wende kabane wa muthemba ni eleze sindu ife ni kenda withi andu metha ne binda ya ila andu meziete mene binda ya umasisia na umathima kuyana na wia ula meukuna twambise na wia wa MCA wia wa MCA ni wia munene na wia museo pio yuta alama umete masako alama utwiloela masako tina ward 40 na ward is 40 ni si for me nizo si bandi ni wa county assembly na keki ya masako ya na wa kubikia ward is 40 kukindu chambe nusio mundu la mukwete withie ni wisikana we wia wakwa ni mwao wia wake wambe ni kuhakikisha kana ni wakwata kilungu kimwe cha keki nene aete wodini wake aya mawia ma MCA twasiai wia umwe ni legislation kusubya mia ulongi wita wa oversight kusiesia undu kuthukumwa ulongi wita wa representation ainenda kutabia lama tu iloele ai mawia ma MCA na azu atatu no azu atatu bayange na yutundu na ni weto kwa ndaiya na kwa winyivyo ndiye ndo kosikana nai tundu andu ni kwilola makona tape mundu ngukuna kana ta nguvu thisia wia we usuni wa ile tho nengeto ndaiya lakini wia wa MCA chambe legislation tikusovya miao paya mbunge ni county assembly cha keli oversight kusiesia maundu ala maeleza maithuku mwai executive na cha katatu representation legislation ndio usovya miao zui maanisha mundu wisi miao yiba ile usovya chambe aya cha keli tiasi oversight yasi ai serikali ya executive ndiane wa mbesa nikendeza kumithia mbesa isu na yasoma budget na yanenga na mitalatala na yasia batu keka buya wa MCA ula munene oversight kusia bathukumiwe etha basilange utuka wenziwe na millions cia nona so nilikela bau etha ndobo ni zinziwe ba ndobo ni mbenzabo nikenda atunge report nikenda na ungamata ni munene na asia ward B tundu nyeyu ninye MCA wa ward B pwini nzita masilanga ali ngaka skulu cia ECD na ngekona withi ninye MCA wa bau ni ndo na ungelangazia itanimu cia isia pe sukulu pe silanga pe chao na izu siekito kuyanana na undu bailite kila kingi ni representation ila representation ni kuete mabata maandu makundu wanu likanga na andu mayu tuma endo kengavana yu niwo to no so bya kindu ukaete munene netha munene ndanake kwata nuto no zimbunge ukathi ukamove ukaza nindu miona andu makwa nuko mawakilisha kindu cha mutembo ni weki yao na yu kilangu nena andu mato naona ta na umakando faith nanga yetu iwiete pe andu aingi wa MCA ya sia nienda munyube nunke imake yao na ke sukulu usuti ya MCA hai ko gengana yu aile kwa sia ni hakikisha ninguthi umwite cia kiao na nete cha nenganwe ngoko kiungamia chakwe nesa izo ile hiyo sentence yake hiyo sentence yake lakini ngathi umwakia ukewa ando mayasia tio wisile na nyibwe ni na mwakie ni na mwikie that is not your work yani akandu tie kokengana na tuambiane ukweli yani tuwete kila chago tundu
pe we are it's in legislation pe we are executive we are executive ni ku implement assembly maima bitu kuja mu ya masi kwikona no kwikona budget tata umya ni no na hiyo ile tumika kwikona maika metalatala timba assembly mayumya na yiki wasayi ni governor you know we are executive ni kwa budget iti nengiwe ti we tunu budget itwa wakuya kwena na proposals ya executive tiwe tike unabana tuiko nabana yukitu tiyo likapo through the departments nikenda tuzukume na ndi tutende na uzukuma na ma MCA makesila umasia isi nibaende na uzukuma mundu wanengiwe contract koteza endo na mundu wa serikali nukethia no athimbola ukethia MCA no akunekelele but when the executive and the assembly go into what we call they go to bed together nipetha na thina ndina sebethe na kawa utongo itikao utongo ni kila mundu ukuna wiola wake wia wake wa MCA ni kuhakikisha kana etha be kiao kia kwa bana kiako kiawe kithele na kiao chako chathela mbesa ile cia itwikie cia ile kwaka kiao ni ciitumikie na etha hii na atumika ni be ingi si kwendeka ciongeleka etha be ingi si endeka ciongeleka tundu thia eating itumbeza cia ile tukumia wiongi no ngina ndo moke mezie lesie nikisia ile ongelwa that is oversight na kiunu chungwenda ukulia alama tu iloele MCA wa kuoka kwa mwithukisia nde na unena wani wese wia ula ukuna netha no wese uwe usu ni wo kuna tundu pe makosangi mekeka na ni wetu tani mutongoi na tani mundu ukite ngai na akanenga ndu wonde ndaia ni babika abandu ukethia MCA nu wia wake ni oversight lakini assembly alikuwa serikali ayetia contract okay kwa kalelu anewenewe okay akalelu na niwe seyu wani we metho mandu lakini metho ni matuika kindu kingi matuika munuka ju mande na uya ju etha munuka nwende na kuya na bai metho mausisia kila kitwe kweze umilela ba withe ju andu mathini tundu mundu la wailetha pa bitu kwa nai ajua mbu ajukilia wasia the watchman is the MC oversighting as kaka endeneza lakini etha no kwake akokasia tuthukumitwe nesa ni mono nduku serikali to akwata na serikali to endeneza ni ndo mutabio kwa ndaia tafadhali ila ndi ya Kenya kila officer kana kila mundu elected position ilo kama na kuthukuma wiola wake ndiye sema jisi ni Messi lakini mabindangi makita obingo mezo ila kila mundu ukathukuma wiola wake ukona maundu mathinesa nikenda withie ba imbese kutumika nae thikili itumika nae MCA makokela magazi hapana akokilia wasia ethalelu wakiwa substandard MCA akokela wasia mabindangi contractor ne manenga nasi ndule sita BQ akasia mana ne walelu nga waka to this standard uthando we no na mara me no na na sinuzo onde yiki watik na yu manewa uya mayaka katheke na kale ya kanini yo mundu la welo cie sindu sino MCA lakini etha ni wonengiwa lelwe siaba iwe kwatira kana musese nwende na kusoma maundwa na ndio kulia yo ni violate MCA kano eni mutongo yona etha ni wiba kunewa kusemba baya eche tender ya contract na athukumenewe undu sini violate kila na ile kueleza niki pai kindu kisie ya mundu yoyote kumanda wia utono muongelela mbesa gusuni kwake muradi uwe ya usu ya ukuna kuyana na miao kila ngunene ni kindu kita wa conflict of interest tundu yuketha ni MCA wa Ward B Masaku na ningwenda tenda cia kwa kamalelu pai kindu kinzie kuthima kuweni kamande tenda cia kwa kamalelu pai kindu kinzie kwenda kitui kamande tenda cia kwa kamalelu pai kindu kinzie kwitha na company na kuthina national government nizibu malelu na kura na kera tundu asuti county lakini ditono tuika ni MCA wa within a county ila na ile ndinenga na oversight na ndio manda ndiambio kwa kamalelu or the same county na ila pe say the makul yo loka sungia no kanoloka akuli on behalf of tundu mundu la waile kwitha ila ita representation ula waile kwete wasia wa mwene ndi ni MCA lakini etha wikite ke ni wiza kwete wasia ndi aye so
pai kindu kisie mundu ndaketi wia lakini avoid kila kitawa conflict of interest withie nuwesa kwilicha maunduni matemako tundu taithie andu ma executives andu ma executive tuzi so thiba ya mbunge tukapitukithia mwao paitoneka tundu kupitukithia mwao ni kwao kuno ngina ona wapitukithio utenda wiwite ubibiti umisya na wapituka na uthukumithie kuna mo metele andu ameka kindu chetwa implementation makune wiawo na yuona te ku niwo kethia wia ni wakuna na face ni ndo weta kindu program yetu twende na weta na ni mubeno ndo wa Ndongoi TV ni kubunde siandu moibange thina munene ula tithitwe naguo ni andu kuliwa mana na ku exercise role ya oversight kana kusiesya undu sindu cia ile uzi ni nyapara in fact tutumie neno nyapara we wa MCA ni nyapara kusiesya mundu ayendo toma mbembete ya kwake kwa wesioka kaunti akakele nikenda withie yuna kyowa oversight wa ni wakuna wia mabindangi saila wende na ukuna maundu asu nutonaiwa woka si andu ama yundikilila muno ndi mwilikilele wia wako lakini uwe wa uteja wazi ubikabaya wokilia moko wetawe mundu wa executive ukasianye wioni ndethisi kwa ndo amaende na ukwika oversight imeukutethesia saila maende nutonona tame ukukita lakini imeukutethesia nikenda utonya kwika kila kwikata kila kwika kila kingi andu meka anaini john jizu no kwatia na kwatia naende museaisia katwambe uthiuthio muone wandatika nini nituciokethetie twende na kunenania yulu wa mauya ma Ndongoi ala ithieta enenthi tuvikiyite na kusakua ndugathi basa nituciokethetie